Ikaze kuri wowe tubana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye, amakuru abagenda avugwa mu busesenguzi by'umwihariko bigenda bivugwa mu Rwanda, mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange. By'umwihariko ni iby'agaciro cyane kuri wakora subscribe, ugenda uduha igitekerezo cyangwa se inyunganizi aho ngaho muri commentaire, ndetse nawe ukibona inkuru zacu bwa mbere ukaba utarakora subscribe, nakubwira ni kora subscribe uzajya uwa mbere mu kumenya amakuru abagenda avugwa. Tunya tugutangariza 5 kuri 5 hano kuri YouTube channel ya Bwiza TV. By'umwihariko nayagiramo uruhare uduha igitekerezo cyangwa se inyunganizi aho ngaho muri commentaire. By'umwihariko nkomeza kwifuriza gusoza impera z'umwaka neza, munatangira umwaka mushya mu mahoro. Muri aka kanya ndaje ngo mbabwire ku makuru abagenda atangazwa, by'umwihariko aho ndibuze kugarukira ku nkuru ziri kuvugwa cyane mu Rwanda, aho Human Rights Watch yaze kuba yatangaza ko u Rwanda rufunga abakene n'abatagira aho baba. Ni mu gihe umuyobozi wa Transparency International Rwanda Ingabire Marie Immaculée utajya ukunda kuripfana kuri inshuro yaje kugira icyo atangaza ku musoro wazamuye mu Rwanda, bagiye ugaragaza ko utanogeye abanyarwanda, by'umwihariko ku bijyanye n'amikoro. Ni mu gihe kandi MRCD yihakanye itangazo rivuga ko FRN ikomeje kugaba ibitero muri Nyaruguru, by'umwihariko mu itangazo ryasuwe na Vice Perezida akaba n'umuvugizi w'ihushya masaka ya MRCD, by'umwihariko hakana iby'ibitero byari biri kuvuga ko uyu mutwe uri gutera mu Rwanda. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ushinja leta y'u Rwanda gufunga abo wise abakene, uvuga ko harimo abana bo mu mihanda, abicuruza, abakoresha ibiyobyabwenge, abasabiriza, abatagira aho baba n'abandi. Uyu muryango wasabye u Rwanda ufatiye ku cyemezo cy'urukiko rwa Afurika ku burenganzira bwa muntu cyo kuwa 4/2020 rwemeje ko gufunga abantu babura amikoro bakajya kwibera mu mihanda binyuranyije n'amategeko y'uburenganzira bwa muntu. Lewis Muge uhagarariye Human Rights Watch muri Afurika yo hagati avuga ko u Rwanda rukwiriye kwita kuri uyu mwanzuro w'urukiko maze rukareka gufunga abakene. Avuga ko kuva mu 2006 Human Rights Watch yagiye ibika uko hari abagiye bafungirwa muri Transit Center, ariko kikoma ahitwa Igikondo mu mujyi wa Kigali yita ko ho ahubwo ari gereza. Mudege kandi yavuze ko kuwa 14/2020 yandikiye Minisitiri w'Ubutabera mu Rwanda Johnson Businge amubaza ku ngamba u Rwanda rwafashe mu kunoza amategeko agenga ibigo ngororamuco, ariko ngo aracyategereje igisubizo. Ni mu gihe u Rwanda rwagiye rukunda gutera utwatsi ibivuga na Human Rights Watch, aho ngaho raporo ivuga ku gufunga abakenegeze gusohoka muri 2016, ariko u Rwanda rwayamaganye. Lewis muri Mata 2020 yabwiye BBC ko Human Rights Watch itagikorera mu Rwanda. Minisitiri w'Ubutabera mu Rwanda yakunze gushinja Human Rights Watch gusohora raporo zibogamye, aho u Rwanda rutabazwaga ku byabaga byakozweho raporo yumvikanisha ko Human Rights Watch ifite imikorere mibi. Nk'aho muri 2018 mu myanzuro inteko ishinga amategeko yashyikirije guverinoma y'u Rwanda harimo uwayisabaga kongera gusuzuma amasezerano y'imikoranire hagati ya Human Rights Watch ku buryo ibikorwa bigayitse bikomeje kuyiranga mu guharabika isura y'u Rwanda n'abanyarwanda bitakomeza gukorwa hashingiwe cyangwa hitwaje ayo masezerano atarakurikizwa. Ni mu gihe guverinoma yahawe iminsi 30 kuba yagaragaje icyo yabikozeho. Icyo gihe wari ukuriye ishami rya Minisiteri y'Ubutabera rishinzwe ubufatanye mu butabera mpuzamahanga, icyo gihe Umurungi Providence yatangaje ko ibyo inteko ishinga amategeko yasabye byakozwe, isubizwa mu ibaruwa imenyesha icyemezo cyo kutazavugurura amasezerano ya Human Rights Watch. Ni mu gihe amasezerano u Rwanda rwari rufitanye na Human Rights Watch yari rasinywe kuwa 29 Kamena 2016 arangira kuwa 29 Werurwe 2017. By'umwihariko Minisiteri y'Ubutabera ivuga ko hafashwe icyo cyemezo cyo kutavugurura ayo masezerano, ariko n'ubundi nta baruwa Human Rights Watch yari yandika isaba kuyongera, ariko ngo hari amakuru ifite ko abantu bayo bagenda baca muri za ambasade bashaka ko zayifasha akongerwa. Ni mu gihe ku yindi nkuru umuyobozi w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda Ingabire Marie Immaculée yagaragaje impungenge ku izamuka ry'umusoro w'umutungo utimukanwa, avuga ko kuba waravanye ku mafaranga 80 kuri metero kare imwe ukagera kuri 300 ari uguhutaza umuturage.
Muri 2018 leta yavuguruye itegeko rigenga umutungo utimukanwa mu Rwanda riteganya ko umutungo utimukanwa ariwo ubutaka n'inzu uzajya wishyurirwa umusoro aho kuba amahoro nk'uko byahoze kuva muri 2012. Mu itegeko rishya ibiciro byishyurwa ku misoro y'ubutaka kuri metero kare imwe byazamuwe bivanwa hagati y'amafaranga 0 kugera kuri 80 bishyirwa kuri hagati y'amafaranga 0 kugeza kuri 300 mu kugena agaciro k'umusoro uzajya wishyurwa n'umudugudu runaka hashingiye ku ngingo eshatu zirimo icyo ubutaka bugenewe gukoresha, urwego rw'iterambere ruri muri uwo mudugudu ndetse n'ibikorwa remezo biri mu mudugudu. Umuyobozi wa Transparency International Rwanda Ingabire Marie Immaculée aganira na RBA yavuze ko hari abantu bafite ubushobozi buke bityo ko bizagorana kwishyura uyu musoro. Yagize ati nibemere ko uyu musoro urengeje urugero ni ukwica umuturage, umuntu udakora uyu munsi cyangwa afata agashara kadafatika kandi aba mu rugo ndetse no kuri ubwo butaka uramwishyuza ibihumbi 200 si ukurengera cyane. Akomeza agira ati leta ikwiye gutekereza ku mibereho kuko iriya misoro irahenze cyane. Ni mu gihe mu kiganiro Perezida Kagame yagiranye n'abaturage hamwe n'abanyamakuru, umuturage wo mu mujyi wa Kigali yabajije umukuru w'igihugu ikibazo kuri uyu musoro maze Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Dr Uzziel Ndagijimana ahabwa umwanya ngo asobanure, yizeza ko impungenge z'abaturage zumvishwe kandi zatangiye gusuzumwa. Gusa nubwo ari igisubizo gitanga icyizere ko umusoro ushobora kugabanywa, Perezida Kagame yibukije ko bitavuze kuvanwaho umusoro burundu, gusa ashimangira ko hazubahirizwa ibibereye benshi mu baturage, uyu musoro ukaba wagabanywa muri rusange. Ni mu gihe ku yindi nkuru Vice Perezida akaba n'umuvugizi w'ishyaka rya MRCD ubumwe rirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda Faustin Twagiramungu kuri uyu wa 20/20 yihakanye itangazo ryavugaga ku mutwe urishamikiye wa FLN uri kugaba ibitero mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda. Kariko iri tangazo ryasohotse rivuga, iri tangazo MRCD ivuga ko ryitiriwe FLN ryasohotse tariki ya 18/2020 ryagiraga riti ubuyobozi bwa FLN buratangariza abanyarwanda n'abanyamahanga ko imirwano ikomeje kubera mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Nyamimata mu karere ka Sabinyogo kuva ku itariki ya 16 Ukuboza 2020. Ni mu gihe ryagaragazaga ko impamvu y'ibitero ari ugushyira ku gitutu leta y'u Rwanda kugira ngo ifungure Vice Perezida w'iri shyaka akabona Perezida wa PDR Ihumure Paul Rusesabagina uri mu maboko y'ubutabera kuva mu mpera za Kanama. Ni mu gihe kandi muri iri tangazo ryihakana iri ryasohotse tariki ya 18 Ukuboza MRCD yavuze ko bigaragara ko ari itangazo rihimbano rigamije guhimbira ibyaha Rusesabagina by'umwihariko urimo uranakurikiranwa n'ubutabera bw'u Rwanda. Ni mu gihe MRCD ihakanye iri tangazo nyuma y'umunsi umwe na General Major Jeva Antoine uvugira FLN asohoye irindi tangazo ribeshyurirwa iryari ryasohoye ku wa 18 Ukuboza, aho yagize ati FLN igeze yandika itangazo ku itariki ya 18 Ukuboza 2020. By'umwihariko muri iri tangazo umuvugizi wa FLN nawe yaje kuba yabihakana yivuye inyuma avuga ko FLN itigeze isohora itangazo by'umwihariko rivuga ku bitero ko ryaba ari gutera ibitero mu ntara y'amajyepfo, by'umwihariko ngo rishyira igitutu kuri leta y'u Rwanda ngifungure Perezida wa PDR Ihumure uriwe Paul Rusesabagina uri mu maboko y'ubutabera. Ngayo nguko iby'inkuru byagendaga bivugwa mu Rwanda, by'umwihariko mu nkuru zagendaga zitangazwa, by'umwihariko naje kukubwira ko umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ushinja leta y'u Rwanda gufunga abo wise abakene, bavuga ko harimo abana bo mu muhanda, abicuruza, abakoresha ibiyobyabwenge, abasabiriza, abatagira aho baba n'abandi. Ndetse by'umwihariko naje kukubwira ko Vice Perezida akaba n'umuvugizi w'ishyaka rya MRCD ubumwe rirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda Faustin Twagiramungu kuri uyu wa 20/20 yihakanye itangazo ryavugaga ko umutwe urishamikiye wa FLN uri kugaba ibitero mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda. Ndetse by'umwihariko umuyobozi wa Transparency International Rwanda urwanya ruswa n'akarengane Ingabire Marie Immaculée yagaragaje impungenge ku izamuka ry'umusoro w'umutungo utimukanwa, bavuga ko kuba waravanye ku mafaranga 80 kuri metero kare imwe ukagera ku mafaranga 300 ari uguhutaza umuturage. Wagira igitekerezo duha muri commentaire cyangwa se inyunganizi. Ndetse by'umwihariko nawe ukibona inkuru zacu bwa mbere ukaba utarakora subscribe, nakubwira ni kora subscribe uzajya uwa mbere mu kumenya amakuru abagenda atangazwa mu Rwanda, mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, muri Afurika ndetse no ku isi, cyane ko nawe yagira mu ruhare uduha igitekerezo cyangwa se inyunganizi muri rusange. Twenya turushaho kugenda tubana muragira byinshi mugenda mugiramo uruhare mu makuru cyane tubagezaho 5 kuri 5 umunsi ku munsi. By'umwihariko
rero kamushimira wamaye umwanya we kuva nere kugeza wongeye gusoreza ahangaha nkomeza kukwifuriza ibihe byiza aho uri hose by'umwihariko dukomeza kubahiriza ingamba za leta zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 dutahera ku gihe cyane ko kuri inshuro amasaha yo gusaha ari ku isaha y'isambino mukomeze mugubwe neza aho muri hose mwaye muronke amahoro y'Imana abane namwe.